Yesu Kristo nashime kuzi ijambo ry'Imana hano mu kiganiro. Yesu arashoboye. Ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo akomeze kubana namwe. Ndabipfurije ineza y'Imana n'ubutabazi bw'Imana mu byo murimo naho muri ikiganza cy'ijuru ikomeze kubana namwe. Ndagufitiye message ivuga ngo Yesu akuvunjire aguhe iby'agaciro. Haleluya. Ndiko ndabona Yesu aje kukuvunjira mu gishingo cyo kubabara. Yesu aje gutwara umubabaro wawe aguhe umunezero. Mu gishingo cyo kumva umerewe nabi uje kumererwa neza mu izina rya Yesu. Emera Yesu akuvunjire umuhe ibibazo byawe nawe aguhe ibisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Itangazo, Yesu aje kukuvunjira aguhindurire ibihe mu izina rya Yesu Kristo. Tujye gusoma ino jambo riri mu gitabo cya Matayo ibice byaho 11 umurongo wa 28 tugeze kuri 30. Haravuga ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura, mwikoreze ingata yanje munyigireko kuko ndi umugwaneza yorohereje mu mutima, namwe muzoronka uburuhukiro bw'imitima yanyu. Ingata yanje itababaza n'umutwaro wanje ubawutse. Imana nishime cyane. Nanivuze ngo Yesu aje kukuvunjira, reka akuvunjire aguhe umuhe ibyo vyawe bisa n'ibitagira akamaro, aguhe ibifise akamaro. Haleluya. Yesu nashime cyane. Nanivuze ngo nyaruka kuri Yesu araguhamagara ingo agutabare mu izina rya Yesu, ingo agukize ico kibazo ufise. Ibyo bikoreye vyikoreze Yesu. Yesu yaravuze ngo migata yanje birabawutse. Iyo wikorereye kuri Yesu ntabwo uruha kandi ntabwo ubabara. Erega Yesu, egera Yesu aguhe uburuhukiro bw'umutima wawe. Umutima wawe urarushe, umutima wawe urababaye. Humura, agahinda watewe n'icyo kibazo, haleluya, kaje guhera mu izina rya Yesu. Ndazi urarushe, abantu benshi bararushe. Mwene data, na wundi yo kuruhura atari Yesu. Ushaka kuba ugendera mu modoka nziza, ushaka kuba uba mu nzu nziza, ariko nibyobuza ku mutima wawe uruha. Umviriza, na wundi yo ruhura umutima wawe atari Kristo. Rero ingo umwegere akuruhurire umutima wawe, aruhura ibyumiro byawe. Amastress agomba kukwica, na wundi yo kumara ayo mastress atari Yesu. Yesu niwe abishoboye. Yesu ni umudogitere avura imitima. Haleluya. Ariko humura, Yesu aragutabaye mu izina rya Yesu. Humura, Imana iri kumwe nawe. Akira amahoro y'Imana. Nta kindi wokora no kwakira umwami Yesu Kristo ukamwemera, nawe akakugirira neza. Yesu aguhinduriye ibihe mu izina rya Yesu. Yesu aguhinduriye umushahara. Haleluya. Yesu aguhinduriye ubuzima. Ngo bukene arabuvunja aguhe ubutunzi, iyo nzara arayivunja aguhe gufungura mu izina rya Yesu. Ikorere uburiri bwawe ugende, va muri ico kibazo mu izina rya Yesu. Yesu mbonye aguhindurira aguhe iby'agaciro. Haleluya. Hari indirimbo ivuga ngo ihindura ibyase guhinduka. Niko ndabona Imana iguhindurira ibintu. Hari ibintu byase guhinduka mu buzima bwawe, hari ibintu wasengeye imyaka myinshi byaka guhinduka, ariko ndiko ndumva imirindi ije guhindura ibyase guhinduka mu izina rya Yesu. Yesu aguhindura ibintu. Warasengeye akazi biranga, niko nabona Yesu aguhindurira akazi, aje kuguha akazi keza. Ndumva ibyiza biriko biramota, ubutabazi bwawe buriko buramota mu izina rya Yesu. Yesu akugirire neza, Yesu akuvunjire ako gahinda, akavunje aguhe umunezero. Haleluya. Ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana ikugirire neza. Yesu aravuga ngo nimuze mwese ngo abarushe n'abaremerewe, nta wundi yo kuruhura. Yesu niwe yavuze ngo nimuze mwese. Kuva isi baho nta wundi muntu aratangaza iyo tangazo ahamagara ngo isi yose ngo ize irukire kuri we. Rero Yesu abishoboye, rero ibyo byawe Yesu abishoboye. Yesu agutabare, Yesu akugirire neza mu gishingo agize imisi umene ku mutwe byase gukira. Ndiko ndabona Yesu akuvunjira. Yesu aje kuguha kumererwa neza mu izina rya Yesu. Imana igutabare, Imana ikugirire neza. Ndiko ndabona Imana iguhindura ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana shalome abane nawe. Imana ikwiyereke, Imana ikugirire neza, Imana iguhindura ubuzima mu gishingo cy'ukumenga nta bwenge buriko buraza ku bana bawe. Niko ndabona Imana ibivunjamwo ibaha ubwenge mu izina rya Yesu. Imana igutabare, Imana ivunje izo za karanda, Imana yo gutera imbere, Imana ikugirire neza. Ndakwifurije intsinzi, ndakwifurije ubutabazi ko kwegera Yesu ahugirira neza. Reka dusengere sengesho, urasubira ati mwami Yesu, ndakwakiriye isa n'umwanya,
ndakwakire nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanje. Ingunganze, inguntabare, izina ryanje uri kure mu gitabo cy'urupfu, uryandike mu gitabo cy'ubugingo. Imyuka ya karanda yinkanga imbere ndayase, isana uwo mwanya mbayicare megisha Yesu, ingungirire neza, ingubane nanje mu kazi kanje, ingunyiyereke, inguhindure ubuzima bwanjye, inguntabare. Amina. Data mu izina rya Yesu ndagushimye kuri umwana wakwakiriye, uraje kumugirira neza, uraje kumuhindurira ibese guhinduka. Mana wakoze kumuhaye amahoro mu izina rya Yesu Kristo, mwami n'umukiza wacu. Amina. Imana ikugirire neza, Imana igutabare, Imana ikwiyereke mu buryo budasanzwe. Ariko itangazo, Yesu agiye kukuvunjira mu izina rya Yesu Kristo. Amina.